Twongeye nanone kubashimira ko mukurikiye ibiganiro byacu kandi turabiyegereza nk'uko bisanzwe kuri Kamukama TV Rwanda. Inkuru tubazaniye ni inkuru zibabaje, ni inkuru ziteye agahinda, ni inkuru zitari nziza mu karere ka Kayonza. Mu karere ka Kayonza turabagezaho inkuru z'impfu z'amayobera kandi zitandukanye zagiye zigaragara mu karere ka Kayonza. Turahera kuri iyi nkuru y'umugore w'imyaka 36 ukekwaho kuba yari asanzwe akora umwuga w'uburayi akaza gusangwa mu nzu yapfuye. Nk'uko tubikesha ikinyamakuru Umuryango.rwa, inkuru yanditswe na Tuyisenge Fabrice, ni uko uyu mugore w'imyaka 36 bivugwa ko yari yiriwe anywa asangira inzoga n'abitwa abakarani, hanyuma mu gitondo akaza gusangwa mu nzu yapfuye. Umurambo wa nyakwigendera wagaragaye kuri uyu wa mbere itariki ya 16 z'ukwezi kwa kabiri 2023 mu kagari mu mudugudu wa Gasogororo, akagari ka Kayonza, umurenge wa Mukarange, akarere ka Nyagatare. Bikavugwa ko mu ijoro ryo ku cyumweru uyu nyakwigendera yiriwe asangira n'abarimo abakarani, bukeye basanga mu gipangu yapfuye. Umuyobozi w'umurenge wa Mukarange Kabandana Patrick yabwiye Igihe ko ayo makuru ariyo ariko batazi icyo yazize, ko ahubwo umurambo wajyanywe mu bitaro bya Rwinkwavu kugira ngo ukorerwe isuzuma. Gusa icyo yabashe gutangaza ni uko nta bikomere byagaragaye ku murambo wa nyakwigendera. Ubwo inzego zibishinzwe zizatangaza ibyavuye mu iperereza ryabo. Si ibyo gusa twavuga ariko umugabo w'imyaka 24 nawe yatawe n'umugore hanyuma ariyahura. Nabyo turabibona ku kinyamakuru Igihe, inkuru yanditswe na Hakizimana Jean Paul, ni uko umugabo w'imyaka 24 wari utuye mu kagari ka Juru, umurenge wa Gahini, nawe yiyahuye akoresheje umuti w'uburondwe. Ibi byabaye nyuma y'uko uyu mugabo w'imyaka 24 atandukanye n'umugore we w'imyaka 25 kubera amakimbirane bagiranye. Bari bamaze umwaka bashakanye mu buryo butemewe n'amategeko, hanyuma muri uwo mwaka ntibashobora kubyara, hanyuma uko kutabyara kukaba ko ariyo mpamvu y'ayo makimbirane, umugabo ashinja umugore kuba atabyara. Umugore agatangaza ko amaze kumva arambiwe yisubiriye iwabo, bityo umugabo atangira kunywa inzoga mu buryo bukabije, atangira gufata ibiyobyabwenge, ariyanga, ariheba, agira agahinda kenshi, bituma yiyahura. Umuyobozi w'umurenge wa Gahini Rukerebuga Joseph yemeje iby'ayo makuru. Rero ibi byabaye mu karere ka Kayonza, kwiyahura, kunywa inzoga, mu by'ukuri ntabwo ari wo muti w'ikibazo. Abantu benshi bagira amakimbirane mu ngo, bakica bakayakemura cyangwa bagatandukana, ubuzima bugakomeza, aho kwiyambura ubuzima. Ubu ni uko twakabaye tubwira uwiyambuye ubuzima icyo byamwunguye. Ariko twe abasigaye, igihe twagize ikibazo nk'icyo cyo kutumvikana n'abo twashakanye nabo, hari uburyo bwinshi bwo kuyikemura, ariko nitwiyambure ubuzima bwacu. Imana idutabare kandi Imana idufashe, kandi twirinde no kunywa inzoga nyinshi zishobora gutuma habaho kurwana, gukimbirana cyangwa se kwiyahura. Mwari kumwe na Kamukama kuri Kamukama TV Rwanda.